umusifuzi ugiye kutuyoborera uyu mukino yitwa Ngabo y'Isonga. abanyamakuru tufite uruhare rukomeye mu gutuma ibyabaye hariya biba kugumura abaturage. kubera iki? numvise kampeni yakozwe n'itangazamakuru numva agahinda karanyishe. Please n'abakora iperereza ibiro byo mugomba kubirebaho. kubona itangazamakuru imara icyumweru iminsi runaka bavuga ukuntu ikipe ya Rayon Sport izibwa. Nukuvuga ngo abaje kureba umupira baje bagene muri ibi ngitwe bw'itangazamakuru twabakizemo dusa nkaho turi mu kubategura kuzakora imvururu. Nta ruhare nk'ubuyobozi bwa Rayon Sport nk'abakinnyi ba Rayon Sport bagize mu myitwarire y'abafana. Ibyo rwose ndashaka kubyumva. Kugeza no munsi by'abafana bakoze ndabishyira kuri navuga propaganda yakozwe n'itangazamakuru. Mvuga rimaze guta umurongo, rimaze guhinduka ico. Ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze, but we should reflect ku nshingano zacu nk'itangazamakuru. Nukuvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye. Please dibu nimpamagara nditaba. Ibyabaye mbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye mageragere Kabaya. Harya yitwa nde? Mugesera. Yes. Ntaho bitandukaniye terike. Activisme. Muyitangaza ko nta activisme bibamo. So kenisi ngewe nagufata nko ari activist. Wibera muri foot. Yes. Wande. Iyi rangaje yivuze nka activist wibera muri foot.